Sichitha ke impilo yethu isikhathi esiningi sibusa u-ego self ophila kuwe ngaphakathi umuntu nomuntu, kanti u-higher self yena siyambambazela nje simbeke eceleni noma uze athathe over later empilweni lapho usubona ukuthi hayi kahle kahle lempilo fanele ukuthi ngithobele nje umthetho wendalo ukuze impilo izinto zami zizohamba kahle. Zibheke wena ngokwezenzo zakho, ngabe umuntu ohleze complain ngayo yonke into, complain ngokushisa, complain ngokubanda kwemvelo nelanga, ucomplain ukuthi ukwazi kwadura webantu, ucomplain ukuthi ubazi bangihlatsa kabi laba, ucomplain ukuthi bayangihleba. Ngabe wena umuntu onjani? U-ego wakho ke loyo kufanele ukuthi ke umfundise ukuthi akathi ukuthula kancane, ungam-entertain esikhundleni sokuthi ucomplain, iba more grateful, u-entertain u-higher self wakho yena ohlezi ebona okuhle ngisho naseyimeni ezimbi. Ngisho ngabe kuthiwa ukhona umuntu ontshontshele wena bese uthi ngiyabonga ukuthi lokhu kwenzakalile kumina, ngoba ngesikhathi ubonga uxosha leso simo noma leso senzo somtshontshelwe empilweni yakho. Kanti mawucomplain ukuthi uba untshontshelwe mina uzongithola kahle, ngizomthakatha, ngizohamba nje uzongithola kahle, uzoyiletha into yami njengoba injalo, ngizohamba ngizomyelela ngiyeni. Ngesikhathi wenza kanjalo uphinda icycle yezinto obuzenza nangaphambilini yokureacta ngaleyo ndlela. Noma ngabe kuthiwa ke akusekona untshontshelwa, kodwa indlela yokuresponda kuba yi-pattern. Ngesikhathi untshontshelwa ake ufunda ukuthi mangabe ngintshontshelwe ngibehave kanjani, ake ngenze ngendlela ehlukile bese ngiyabonga ukuthi unkosi nakulesi simo, I'm grateful. U-ego wakho ke uhleze bona amaphutha. Ugqoke kanje lo ubani lento ayimfanele. Uyayibona nje leyo nto. Akuyona inkinga yakho leyo, kodwa unovo. Ngoba u-ego wakho uhleze funa ukuthi ebona amaphutha ngayo yonke into. Hawu lo ayibo isiguli izulu nje akasikhulumi nje kahle nje uyabheda nje lo. Wafunda thina sasifunda ngo-higher grade isizulu. Akusho nini. Kodwa funda ukulalela u-higher self wakho yena obona ifundo kuyo yonke into, ngoba uyabona ukuthi lo muntu uphambuke lapha, okusho ukuthi mina ngingabona ukuthi lokho kuba isifundo empilweni yami kanjani ukuze ngingazongena nami esimeni salela phutha omunye umuntu kangene kusona. U-ego wakho uhlezi ebona ukweswela, une-scarcity mindset, uhlezi ebona ukuthi hayi mina ngiyahlupheka, hayi mina nginamali, hayi mina ukuthi nokuthi okomntakabani, hayi mina ngoba ngihlala endaweni zasemakhaya, hayi ngoba mina ngizalelwe emndenini ohluphekayo, hayi mina yonke into nje ngawe wena u-ego self wakho uhleze ebona izinto ezi-negative. Kanti zifundisa ukuthi kulesi simo kusona iba umuntu o-entertainer u-higher self, u-higher self okuwela ngaphakathi ofuna ukuthi naye umfide, uhlezi ke ubona izinto ngobuningi ku-abundant empilweni yakho. Mawubuka ngaphandle sinako konke esikudingayo, une-oxygen eningi ongeke ukwazi ngisho nanokuyiqeda ngisho sewuthanda, utshani buningi phandle, kodwa wena uhlezi ubone ngazuthi mhlambe kulezi zinto wena oyifisa noyibone ngazuthi izidingo zakho, mhlambe ngaba imali, ngaba izinto eziphathekayo lezo ama-material possessions wena obona ukuthi zizokunikeza i-sense of belonging, uyibone ngazuthi azikho. Ngesikhathi uqala ubonga ukuthi ngiyabonga ngotshani obuningi kangaka ebaleni lasekhaya, ngibonga ngomoya esiwuphefumulayo, ngibonga ngokuthi nginempilo, yonke into kimi iyasebenza ngendlela ekufanele isebenze ngayo. Uzobona kuzosuka lokho ocomplaina ngakho noma lokho okudingayo ukuthi kube khona empilweni yakho kuzoqala kuze, ngoba wena usuqala ukubona izinto eziwubuningi ezi-abundant onikezwe zona already oyishaya indiva. U-ego self wakho ke yena uhlezi yena ethi hawu mina nje konke lokwenziwa kimi nje, hawu mina nje uhulumeni akafuna ukunginikeza igrant, hawu thina siyahlupheka nje ngoba nje ANC sayivotela kodwa futhi nje amanzi asinawo, hawu thina siyahlupheka nje ngoba nje inkatha lokhu yaye ukubusa nje, hawu sesiyahlupheka impela amanzi sawagcina kusekhona ugatsha. Kusho nini? Uhlezi wena kukhona into eyenziwa abanye abantu kuwena
kanti uhigher self wakho ufuna ukuthi uthathe i-responsibility, ube accountable ukuzicreatela i-reality ehlukile. Uyicreate kanjani i-reality ehlukile? Ngokushintsha umqondo wakho, ngokushintsha indlela ocabanga ngayo, izinto oyicabangayo usuyayeka ukucabanga izinto ezinegative, usushintsha ucabanga izinto ezipositive. Yebo, kunzima ekuqaleni uma usayifundisa ingqondo yakho, ngoba vele manje sesajoveka ukutheni siyakhala, sikhala ngelanga, sikhala ngamanzi, sikhala ngalokhu, kodwa ingqondo uyayifundisa. Ngeke kodwa uzokwazi ukuyifundisa ingqondo yakho ukuthi i-entertain uhigher self wakho uma umuntu othanda ukuhlanganyela nabantu esikhathi esiningi. Zifundisa ukuzinikeza isikhathi uwedwa ukuze uhigher self wakho ezokwazi ukuthi athole indawo akayidingayo kuwe nasengqondweni yakho. Ngoba ngesikhathi uhlezi nabantu, abantu bayatriggerisha ukuthi usebenzise noma u-entertain u-ego self wakho, ngoba ngesikhathi ucomplain uyamthola umuntu ozokucomplainisa. Ngesikhathi ubona ukuthi wena niyahlukunyezwa mhlambe inhlangano ethize, uzomthola umuntu ozokucomplainisa, ngoba u-ego self uyalithanda iningi, kanti u-higher self uthanda ukuthi uhlalele wedwa ngawedwana.